Dobrodošli u novi video. Za danas primamo rebra, teleća rebra. Posolimo. Dodamo suhih začina. Malo istrljamo, okrenemo sa druge strane. Posolimo. Suhi začin. Ulje. Malo utrljamo. Prekrijemo folijom i ostavimo da stoji. Što duže stoji, bit će slađe meso i ukusnije. Nasiječemo krompir. Nasiječemo mrkvu na krupnije komade. Nasiječemo luk isto na krupnije. Dodajemo sol. Dodajemo vegetu. Ulje. Izmiješamo. Dodajemo meso koje je bilo u frižideru pajicu. Poklopimo i stavimo da se peče. Naša teletna je gotova. Meso je sočno. Odvalja se s kostiju. Krompir također. Hvala na gledanju. Zapratite kanal.